Cause of your love. Sing it Rasta number. Sing it gangster number. Sing it playboy number. Akavuga nzochakira. Akavyura umutwe nzokochora. Oh baby nzochakira. Please hold me. Ndabona mega mo kwita remix na dramat. Mugaca mwitamporiza mugaca murachakira. Byose byose ugacugira. Aya. Cyo bikaza cyane. Umwana nkamona kuja muri clip. Yeah, it's a good idea kubera ko mona ariko mate nasomye. Ofise ngo afise look ngo ishinura. Mona afise look ishinura. Ibazo ujya mwari yaza muri clip yiwawe. Niba ibintu hari gukora dramat atakoze. Ahubwo ndamukeneye next time. Kero zo muchakira. Ndamukeneye next time maybe nimba ari muri nzocakira cyangwa muri indirimbo. Oya gusa numva kumenga namukoresha mu ndirimbo dushira naho bori. Yeah. Amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Sina your body on me. 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 Mozako your body. Uraze mu buzima bujya hari ibintu uhura nabyo bibi bisa n'ibiguca intege ariko bikagukomeza bigatuma bundi umuntu akomeye gusumba uko wari uriho. Je mu buzima bw'urukundo nibwo bwatumye nandika indirimbo nyinshi nanditse zo true story harimo waiting harimo umunyuka harimo na Amarira. True story mba hari urukundo rwaranse ariko indirimbo zirakunda. Say bage from rohero ya kabiri wanyiniye kabiri warahingewe sinotora kabiri tutagiza kandi kabiri yeah. Amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Sina your body on me. 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 Mozako your body. Mozako your body, mozako izo lips, mozako your body right now. Sing, hey. Don't stop. Namaze kwibagira ntinzira injana muhira, bikore right now. Shaka kumva ibintu biduga ndetse bikamanuka. My stress killer, bad girl killer, uri tequila. My pen killer, my stress killer, bad girl killer, uri tequila. My pen killer, oh yeah. Ahunjana ni honja, sinifuza kukurekura no. Ako kabiri kawe kangiriza ingwara z'umutima. Izo ntoki zawe ndashaka kuzumva. Feel in my body. Izo ntoki zawe ndashaka kuzumva. Feel in my body. Amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Sina your body on me. 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 Say, mozako your body. Mozako your body. Mozako your body, mozako izo lips, mozako your body right now. See, hey, mozako your body. Don't stop. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi nabakora juste yale cadre for more like black man shoni black. Pero kamera n'umusaza kuyini point dasanzwe abura ko ari umuhushiro n'umutaturo n'umumomoro turi mu kibanza ciza twagendemo mu artiste bo ngamu Burundi bona ko guma bikora neza twamusaza kumuhana mwitenda ikengurukiye Dieudonné no musi niwe twagendeye muziki wa mwise D1 D1 yego D1 apana 2-1 D1
de rimwe niwe mutumire uno munsi mwite Mr Amarira Mr Bari Mr Nzobi Chanzo Chakira ndakuramutse cyane D1 ndakuramukije cyane ndizera kumeze neza cyane gose mara ko vibe yo muhira oye kwini poem gusa rero ndavige nasigashushe ukambara iyo koti je vyanyobe ujya hano ko amfashe kumva mara itaye bose waje uri gihungu nyene mbari zare muzo baze mu cumba nyene uza kuzura D1 dore umwaka weze 2022 ike wishimira warangoye umwaka weze 2022 narose big collab nakoze indirimbo nyinshi nakoze nuze ya EP nakoze ibikorwa byinshi nakoze amashow narose n'umusheri habuze gato nako bimeze neza cyane waranose umusheri 2020 kwa cyubagazeho gamusaza umenga aripfuza ko no muronka oya wewe ni sawa vraiment iko biza kwindi point idasanzwe n'umwaka washoye kwereka abarundi abagukurikirana tala yawe ariko urabwira ati nawe mfise impano ndafise n'ubwo ko babwaraheze bwo nyere ntabwo bwaheze bwose kubera yuko n'umuntu ndashaka guhagarara kuri etage ubona ko simba muri etage aca ngo hasi umva nta mugabo ubwo ariko by the way mundezo ko ari bo byo fuma kabisa vyo fuma ni umwaka weze D1 ashoye kuvuga ati juste gare n'abadukurikirana mumenye yuko management yanje yitanga cyane gashira mu mahera ariko yambara ntagaruka nagaruka nkuko nabize muri nuziya muri ubwoba ntabwo garuka ariko ndazi kazogaruka muri kazoza bayita investissement à long terme kibazo ca mbere tuve mu tuntu twiga nino nukuraje n'ibikorwa byinshi cyane ni na D1 mu mwaka weze yakoze ibikorwa bidasanzwe ariko ndabwira ati na Konkisan urimo mu baririmbyi bo muri nouvelle génération ashoboye gukwiza 1 million uri muri 1000 gang uyumva gute ivronse indirimbo nka Bari ishikana ama views arenga miliyoni urabize ukuntu yumva nimba kurenza uko ukwimba uzi kwije nawe atarumuhanzi nawe atarumuririmbyi ariko baduwe ni igikorwa n'ikintu nubwo ko ari kinini kuri jewe na cyakiri mu ndoto zanje ariko ntari nzi ko kizoza vuba nanzi ko kizoza mu myaka iri imbere cyane ariko muragishitse mu mwaka uheze ndavuga ati kumbe mu mwaka uzero rifoko nkwizi miliyoni nk'ijana gusho nibyo nyene byose bizoza n'ubukebuke hari abarivyi batangwe kuva kera imbere yawe batarazishikana kandi bafise na fan base nini cyane nakaye kabigebezo ko warakoresheje gusumba ko warukoresha bo nje ni umuntu naho umuntu nyita munyakazi nkunda araho niwe ndavuga niyo bayiheje ndakora cyane kuko n'umuntu azusanze muri mfisa gitari nekunda ko utuntu nyene tumelody n'ibindi bintu je ndi umuntu akora cyane gose nze ko ibikorwa byaratumye ndahashika imana narakoze imana irahezagira cyo kuri imana ndayishimira cyane gose from aho nari yindi kwiza ngeze muri akanya yagiye ingaidinga igendera mfasha kindamba hafi kubwanje nibaza ko sinzi ko naravuga ahubwo bikomeza kwindi point idasanzwe n'ubundi bwa mbere gikora izitashikanye 1 million nawe nyene wari umunyakazi nari umunyakazi gusa ntibari bwantahura abantu benshi ariko for this time bakora ntahura yuko ndi umuntu afise ikintu runaka cyo hagace wanashaka Burundi bakavuga ati mu Burundi hariyo abaririmbyi turaza baririmbyi nka 100 kandi bararenze 100 D1 arimo mbo biraryoshe cyane ako kirango navuga ntabwo bavuga ko D1 arimwo mubabona ko mbitangwe mugabo nta cizere bwangirira ko ndaza kuba mfite cizere besha avuga ati umuntu ashobora kuvamo ikindi kintu ku Burundi kuva mu Kayanza kwita umusana ugashika ibujumbura akabara batazi impano yawe ariko ubu waramaze gutsimbatara ubundi bwose urazi impano yawe byari byoroshe dushira gace ico kintu rero kirakaze man je nashima imana ko mbivuga navuye mu Kayanza kuri orientation y'amashuri Mana yarabye ravuga ataga tipe kombora umenga gakunda gushwana na se bafira radio ngo shira kuri etebe nimvira makuru ubundi ngo shira ku muziki cyakumviriza soshomura ro tinakuru none umwana umujari bujumbura yo n'Imana ikimaro yatasigende bujumbura tindo nka utese bujumbura mbo meje amashuri avuga ataka nagasubiye ruguru kwa kago umuziki wacu upfira nganyene reka ndagomeze ngaye bujumbura ndagaye studio kwa Crovis muri agape ndakora production bukebuke ndonka numba ko guco birakunda biroroha cenda bangaye bujumbura nyene biroroha cembara ya muziki wanje rero ni kuvuga n'urugendo utari rworoshe nabisiguye mu munyuka nageze ko kubwira nari wa muntu ashobora kuva hajya muri master music nzabutse ngo kugira ngo cembere bajye hakujye nagira hagati ngasubira inyuma mvuga ati muri higira ingonge nkabone tipe into town canke legend yiciye mu mushenga hagati mwibarabara kumyigende ntago bayigonze urumva ko kwari urugendo runini cyane kubganje rwa rugendo runini no courage batubwiye ko mu bantu wari ukunda cyane harimo umuntu yitwa Social Mula namukunda cyane none raba Social Mula mwarakoranye featuring ya Bari yari yoroshe ndivuga ko twandikirana akiri mu Rwanda n'umuntu kwanza ari hambo ndamushimira cyane gose twandikirana amaze kumva ko afite show i Burundi ya Diaspora Homecoming
shimvuga ati umuntu ifo ko turamukanye kuko yamvugishije ase Burundi yanderefonye yarambwa ngo ndimura wazi ko ndibaza ko ari mura mu Ruvumera ngo vipi ngo je ndimura ngo ningaye Bujumbura mura wewe bavuye mu Ruvumera nuri Bujumbura sinabizi ndizo mura musaza Basasho mura edefonye kuri korora limitere man njya nuze limitere chambira ahantu ari nyinshi namusangayo turamukanya yari proud of seeing me for the first time turabona nane numva ndaryohewe sana navuga ati kumbe nuko bimeze turavugana turayaga hariho project duhuza je nawe na Dom Bright ndetse na Bunny Eyes yari yitwa Energy turayikora amadoje gukora ndamubwira ati none mutamugane kiransa turambaye ndi umwe nanje cyonjohera kinamumvisha vibe nani mfise ndimbo zibiri ijya beat nayikoze nije nayikoze ijya beat ya body nazimo amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanise akone maze gashiramo ko kinamumvisha vibe yayo ndafise kunayikoze ndabisho ndagejeje avuga ati iyi vibe bayikunda ni good sana chaginesha ko boko ngoza ko yo body akone ko yagiye shizemo umunsi nyene for the first time tutashe acegenda yimwe tundu vibe nyena ndagarutse nyene yashashiramo banda nyosaze dali nanje ndakuguya baby one time two time ushaka ibandanye tuzamutumira indirimbo yamaze kuba viral indirimbo gucwana yaguco yacu turayimara ariko yaduha dusura ko tutandukanye kwa akajambo yashizemwo tukumva umenga kwava gatumagaye atayivuza ku radio bad girl from Gasenyi ya Kabi karasanzu kakajambo karenze ngaho duza ko gakanzu tuja hano karakandu karenze sana kugira mvuga ati akajambo kashizemo jano indimbo no shire hagarika ucivuza Kigali gusa ucivuza Kigali gusa Chituka kuramo akaneza ko katugoye kuri ko yafise umwanya mutoya video nayo tugura ko yafise umwanya muto mugabo imana ishimwe byose byagenze neza kandi mushimira cyane gose Soshomura n'umuntu ari hambo n'umuntu witonda n'umuntu nyende akunda umuntu akora kabisa yego nasanze akunda indirimbo yavuye mu Rwanda akunda indirimbo zanje waiting morning love indirimbo zari indirimbo ziwe kabisa kubyo tugiye ingozi muri show yagenda azumviriza zi vibing hari gisore twari kumwe cyagenda kirabura ati shati kumbe diwane yarubatse izina ati kumbe diwali tikumbe yaragibatse kakajamba tubana nani tikumbe tubana barageze no mu Rwanda yavuga ati baraye wewe habwo sinzi ko nzosubira kunywera ku icupa kurandenze umuntu nka Sosho yawe ari indoto yiwawe ubona bizibaye ukuri mbona birabaye byanyabyo kabisa byita indoto zikaba impamo apaza ndoto zo mwijoro umuntu asanga yaniroteyeko zandoto umuntu abarota ku mutaga umunyakayanza ni Bujumbura ngo ba ni Kigali ngo ba ndiko ndaje vuba kwanza Kigali hari hafi yo muhira hari nk'umuhira nakunda kuja ni mpamvu urakona je nta sindahabukira nyene ndabonyine bisanzwe unashaka kuja ni time yego kubiza ku yindi poem idasanzwe body riches irabikoze cyane benshi baravuga ati uyu muhungu ibikorwa byasumbije amajambo Yadiri mukisora wana kuzoshikana 1 million. Warabona kwizokundwa. Bo nari ndabyizeye ariko senze ko bizofata igihe cyo byafashe kuko je kubandi byafashe umwanya muto. Maybe yo nuze aza kwipostinga kuri nuze kuri account yiwe Soshomura cyo kuba ari cyakanya gato cyane gose mugabo donc ujya mwanya nabona kumenga kwije ku miliyoni ni umwanya nabona kumenga yo kwije miliyoni mugiri kuri account ya Soshomura ariko byarantangaje kubona twikwije ari naho mu Burundi kandi bivuze ko bigoye mu Burundi YouTube barayitaho abana n'abayitaye usanga ko rebera ba Bana Boy hariya usanga ko rebera indimbo zo hanze umva ko kubwanje ndabishima cyane yego kajambo kamwe kuri Soshomura ndaza zoraba ikiganiro Soshomura yaba ari umukobwa nako ndavuga ati I love you too ayo kubera yuko uri cene wacu nyene from Nadamada nukuri mari gwezagira cyane gose support yawe kujya kuntu wabonye jewe haro n'abandi bapeti haba mu Rwanda haba no mu Burundi haba muri East Africa uri umuntu akomeye cyane gose uzubafasha nabo baduge kurabo yawe nazo ko yambere ikindi kintu kinini kuri jewe kabisa respect cyane yego inayo collabo ya mbere tubonye yego ya D1 ya East Africa ya East Africa yego izindi zirahari Ivuze ko ari izindi ga D1 ubushatse kuvuga ko turacakora akazi tuzinjira za East Africa hose tuhamara mu Rwanda gusa Kenya tuzojayo Tanzania tuzojayo Nigeria tuzojayo urumva ko tuvuye muri East Africa tugende na USA tundire ba Chris Brown mu mwaka weze twarumvise ko ashoboye kuronka umusheri inyuma ya Santa aho yaguhemukiye
utaraba umustar benshi baravuga bati ako kantu uvuze benshi baravuga bati mbega kuronka umusheri kuva wari wabivuze ko bigoranye cyane Sante yaraguhemukiye kwirondera buno bustar ku bwawe hari ico wibaza ko Sante yagukomeje mu buzima ndora rukundo rwawe uraze mu buzima bujye hari ibintu uhura nabyo bibi bisa n'ibiguca intege ariko bikagukomeza bigatuma bundi umuntu akomeye gusumba uko wari uriwe je mu buzima bw'urukundo nimwe bwatumye nandika indirimbo nyinshi nanditse z'ama true story harimo waiting harimo umunyuka harimo na Amarira ama true story urukundo rwaranse ariko indirimbo zirakunda nashaka akazi ibyo birakwiye kiya gihe benshi baravuze ati D1 no mwana atarasohoye akaririmbo kamwe atumwana tamera agomba biba kumenyesha amakuru nka Santa byarakorohera kurinda nka kujya je nararinda kweri je ku muziki je navuga ati jani twaje umustari waraje ntabwo nkanga wara ushaka uri muremure ushaka uri mugufi cyangwa uri inzobe cyangwa umuzungu je ndaza kuza ndagutera imitoma yanje wasi ndakwereka urukundo gukunda bwa ati je nzo kurindira no myaka 100 birakuraba byangureke azi ko wande bizokora umuti ndaza kumvisa ndavuga ati sha kome byari byo kweri sha ufise urukundo rukomeye iyo menya nkagwakira kuko igetera kunwaye nako nuzera kunwaye biriko biza kuyini poem idasanzwe uraje nibikorwa byinshi uratubwiye ko ari indirimbo za true story inkuru zawe z'ukuri batubwiye ino Amarira ariyo ikinasohoka umunyuka hamwe na waiting tubwire ivyo navyo vyagenze gute ni true story gute kumunyuka nariketse harimo kwikeka icambere kwikeka ati umuntu maybe ashobora kuba anyanse kubera ko ntaramera ubwanwa ashobora kuba anyanse kubera yuko igare jenda zikwinyonga kwa nazi kwinyonga igare ntabwo nzi cyashaka kuba anyanse kubera yuko maybe ntarabatoto tawo nyene ngira umuntu nyene ucubyumva tabateri byose kadabishe muri story ndabishe mu ndirimbo yanje gusumva ko byayifatiye kuri waiting urakuduhereza indirimbo yitwa Amarira inspiration yavuye ga D1 inspiration yanje rero nakubwiye ko ari true story ico gihe ndibuka nari mvuye muri Tanzania tukuye gushootinga mine video ya mine ko tu Dar es Salaam rero ningeze Dar es Salaam maze kuba ndiyo umukobwa twari nagiye dukundana nabo namaze umenga 2 weeks batari 3 weeks tukama tuganira fresh video call voice note twangikirana bazi by'urukundo n'urabizi maze gushika i Burundi ariko n'umukobwa yancika akagenda akagaruka icyo gihe yagiye yagarutse rero tumaze kumara umwanya ari maze kuzangeze kuri airport namubwiye ati je nashitse Burundi ngo tubona rero ndakumbuye cyane gose rero sinamenya yuko byamaze kubonana n'umutipe yakunda hari umutipe yakunda nawe cyane gusa ni cyo kintu yambwiye uwo munsi ndamusabye ko iyo mbwiye ikintu cyabaye cyatumye tutabonana umva ngeze kuri airport ntiyaje nararindiye kwaza ndabura hama rero harahira nindi tutabonanye ukwezi kurahira tutabonanye ndamwandikira atansubiza oro yafatanye na wundi nawe umva wundi yaciye amwandikira yambwiye ati roje nukuri bawutangiye kunyuzura nyine ntangiye kukishiramo cyane kugukunda birenze umugabo nanje hari umungu nakunze cyo yari yankatiye ne namubuze umugabo yaranyandikiye hayi ndagukumbuye ibintu byo nyine akinyandikira byonyene umutima wacu usubiriwe direct ati rero kujya kunajya amajambo yose wanyandikira umaze kuva Tanzania niyo nanjye namwandikira ndamushaka ndamwiruka kujya kuntu wanyandikira nkagusubiza niko ndamwandikira ntansubiza ati rero kujya kuntu wandirira umuntu cyutema cyo kura wawe utansubiza wagira ibiki byose niko nanjye namwandikira bijya nyene kujya kuntu washaka kumva ufukama kugira ndakukore icyo ushaka kugira ngo ndagukunde niko nanje nafukama kubwiwe kugira nenda ko yonkunda iyo story y'indirimbo bivuye ngaho nyene cyo gina cyenda yandika kuri stat ati kujya wandirira niko nanje nadirira uwo nkunda kujya mfukamira niko nafukamira uwo nkunda akabona cyo nongeraho kiwanje ace mvuga ati ariko nasanze ari we nkwiye gukunda inde uwo ujya muntu yankunze nanje yanyirutseko kura ko je hari wanyirutseko nemba ndiko ndiruka kuri wa wundi nemba ari gate nemba ari Santa ntabwo nzi uwo nawe igete ariko kuwundi muntu ariko yuka kuwundi muhungu ye bikundana urumva ko ninuze ya bigenda guca ariko je nagiye gusanga wa wundi anyiruka ko ari nkwiye gukunda kubera ko yankunze kera niko nashiye nkora story yanje mvuka true story kandi rababaje none mbivuga ntwenga nuko numvije legendary noje asinaye gutwenga kabisa iyo numviza ka legendary noje ajya legend yarankoreye ko ngo ntaniga ngo ifukamire ninja man ngo ntaniga ifukamire ninja ntibibaho ngo ntaniga ngo nta legend ngo iririra ngo umukobwa none
Umva je nasohoye ijya ndirimbo narumviriza neza ntuzoyijya legend maze kumviza nasohoye indirimbo cembuga ati bone kuza ndaseka wana n'imbere ya kamera naremvye Amarira nikuza ndaseka nanje umbaye legend wana niko byagenze duya akapera umubabaro nagutema sinzi ko mbabarira umubabaro nagutema sinizeye kubabarirwa agafaranga waruhiye warampereza ngo mpere neza ubwo nyene nanje nkayitanda yarungikira uwo nakunda mbwira nimba wovyemera ukankundira ukambabarira baby sinzongera ikimbabazo nakunze yarafise uwakunda mu rukundo niko bimeze twirukira abadusiga oh yeah no kujya wandirira niko naririra uwo nkunda kujya wamfukamira niko nafukamira uwo nkunda ariko nasanze ari we nkwiye gukunda ariko nasanze ari ukwiye umutima ariko nasanze wewe wankunze kera je ndibuka twatu emoji wandungikira everyday je ndibuka twaturirimbo wandungikira everyday utaya amajambo uraruyarota utaya amajambo akwirigwe muri mind utaya amajambo uraruyarota utaya amajambo akuyobore mbwira nimba wovyemera ukankundira ukambabarira baby sinzongera ikimbabazo nakunze yarafise uwakunda mu rukundo niko bimeze twirukira abadusiga oh yeah no kujya wandirira niko naririra uwo nkunda kujya wamfukamira niko nafukamira uwo nkunda ariko nasanze ari we nkwiye gukunda ariko nasanze ari ukwiye umutima kwari no G nari genda kamera ninja biriko biza kwindi point idasanzwe Amarira baraje benshi barakunze kuvuga ati abastari mukundwa n'abantu benshi cyane nta mustari yoburi inkumi ngo nta nufukamira ninja ngo ntango kuranga umustare ngo abafise benshi ngo namwe ngo hari impamvu yuko ufukamira ninja cyangwa ufukamira umukobwa birashika abastari nabo mugahe mukigo jewe rero sasa urazi rero ntuzeye abastari kenshi ni bantu bambira kunda guhemukirwa kandi bahemukiwe urukundo rurabagira imbwa kabisa yego bagafuka kubera yuko abafise urukundo rwa fresh rero ujya muntu yarafise urukundo rwa fresh hari gusanga yamukunze kubera yuko hari akantu nyene kubusani ugasanga nyene sinzi ntiyatahuye neza urukundo umusani yashaka muri we bari mu rukundo gukuri gubaka yipfuza kuzoe ko kuzogira kure rero umuntu wa mbere yamuhemukiye umusani acabe imbwa kabisa cyangwa umuntu wa muntu nyene atarukunda asigara agira asigara ari legend nk'abandi abantu ba legend barantwenza kweri nta brage bagira biriko biza kwindi point idasanzwe nuko rero aje nibikorwa byinshi cyane Amarira sose feedback uri kuranga imeze gute ga feedback izambere zanjyohe zambere numva ko ni nziza cyane gose ko narose abantu barenga 200 ndirimba itarama rimwe 200 kuri YouTube nose barenga 200 bavuga ati undirimba ibintu byanje ibintu byarambaye ko urimbye story yanje biruka kumva ko umuntu wiheze umva ko icambere je nkunda ndakunda ndirimba ikintu kizakora ku bitima y'abantu kiza bo kizama utumbiza story ino ndirimbo ibyo ni ibintu umuntu wese bitegeza kumucako iriya legend hari ariko iravuga nanje byaranciye ko gusa byosubira biguciye ko nibisubira nibisubira never nibisubira bitegeza gucako wo bitaracako bitegeza kuzo mucako kuvuga indirimbo umwanya wose zo bikiri ngaha kwisi ikiri kuri YouTube
umuntu wese azoba muri ivyo bihe izokoma ari nshasha nje kije nkunda kwindirimbo feedback urumva ko izobandanyiza irenze nabonye mu musa ego feedback izobandanyiza birenze kwa kundi ahandi ego nuko D1 uraduhereje ibikorwa vyinshi ura kuduhereza na EP ego harimo indirimbo yitwa nzocakira nzopyonyora harimo inzigo hajya ahantu nibaza yuko mu country duha sinzi ko duha akantu gatoya utuvugirize kuri guitar yes baby nzochakira please you hold me baby sinodindira ngondo nk'amadora ugukuri nabwo rusaba amahera ujya urukundo ruhari ibintu biraza sinodindira ngondo nk'amadora ugukuri nabwo rusaba amahera ujya urukundo ruhari ibintu biraza giye kukubera umuco mu mwijima uru rukundo rwubaka ubuzima giye kukubera urumuri rutazima every day mu rukundo night and day ntuzigera wicuza ama baby ndagukorera igisabwa every day mu rukundo night and day ntuzigera wicuza ama baby ndagukorera igisabwa oh yeah anybody I go fight ntabwo nzemera ko bakujana hey anybody I go fight ntabwo nzemera ko bakujana akavuga nzochakira akabyura umutwe nzokocora oh baby nzochakira please hold me baby akavuga nzochakira akabyura umutwe nzofyonyora oh baby nzochakira please hold me baby akavuga nzochakira akabyura umutwe nzokocora oh baby nzofyonyora please hold me baby yeah mukomera mashinone inyuma yo kuduhereza iyo kapela kubera ikinzo cyakira bo nzochakira muri abantu bafite urukundo rwa vrai dumeze fresh kabisa gwiyubatse mwubatse ibintu byinshi mware kuri fondation muraduga ahantu rugeze rero muvuga ati hari umuntu yoza akatwinjirira ashaka gusambura urukundo rwacu tuzovunire mu mavi tuzochakire kandi rero waramugaye uramugavuga ati akazovuga urumva ashaka ari ikibigi kireha guca ukita guca numvise ngo umuntu ngwa yibangi ntagenda yabona jewe ngo umuntu ngwa yibangi ngabona umuntu nyene ngabona umuntu ngo areha guca umuntu hakanyegere guca urumva nariko yo tumuntu uwo muntu yaza kwivangira mu rukundo tumubona hakantu kakanyegeri rero tuzoce
gira guca ducakire hama tuvune dukocore cyo twigira hariya muntu uzuye mu rukundo nzucakira ni indirimbo yaritezwe muri album kandi warayiduhaye ego ariko ni indirimbo ubona kuri kurakundwa cyane abantu benshi bavuga ati kubera kutaraduhereza amasaha ego barikunda cyane gose kandi nanje ni indirimbo nakunze cyane gose muri EP yose ni indirimbo nasohoye numva nyene menga nyene no yigira yanje nkanabibamwo nubwo nacembura neza tubibamwo neza ariko nta kibazo nibaza ko video tubirimo ariko twitaye gukora ikintu kiba gikenewe kugira kubyo tuma turi update ego ni byaba bikenewe cyane zo bikora ariko nzobakorera igisabwa ego Queen poem wayandise uri muhe bimeze gute nivyo wabonye ku bantu inspiration ya Jivai iyo ndirimbo nari mvuye muhira asha ndibuka na beat nje nayikoze kabisa beat ya my idea ya mbere nje nayakoze Cheno mumenga rakanu kaje nkako nigeze kwandikira umukobwa araho cimbana gashira mati ku mutima handitse amajambo ndetse yari ku kidodo uko nyene nkashizemwo ceno mvira kandi kajambo kaza mu nyuma niyemeje gukunda ko cinditahira muhira ndanumva muri management tibana ijya ndirimbira ryoshe mupeti tarajya ndimbira ryoshe nagiye nandika chorus nantuze ndibuka kwanza umunsi first time nashizemo nantuze anybody I go fight nagashizemwo hamangarutse Amarira ni na D1 abantu benshi batazi ko ari umu producteur ajya ma beat wumva izi ndirimbo nyinshi ni bazikorera mu misi narabonye n'umupeti wafashije uramukorera umuziki kabisa ku buntu narashimye cyane kandi ujya muzikura akazi asante sana tubwire hari ico production kubu uzi production bigufasha mu kazi kawe ku muziki production ikindi kintu bo akaro gato yaje yongiye muri studio dushaka kuja studio atana mind na ifise nizo y'indirimbo gusa nta mind ifise yo gukora indirimbo ngo ngize studio afyenda kuri piano nkumva nyene aratuntu amanote nkumva ranyohe cyangwa beat ubonye nta ndirimbo rero kandi biraryoshe producer umuririmbyi ko abafise igicapo c'indirimbo mu mutwe yose umuririmbyi kenshi ini ndirimbo agira ririmba arayumva wewe ibirikira navuga no mu masabufu y'abantu mu mabwati birikira avuga mu mutwe wiwe atande ya producer biro bisigura yuko bishitse umuririmbyi akaba yatangura project kayitangura akakora ama idea y'amaga producer biraryoshe gusumba ko producer atangura ko ntazi kiri mutwe umuririmbyi rero nka J production kuyikora ni ikintu gikomeye cyane gose gituma ndonka izindi vibe kandi nziza cyane gose nkumva ko ikintu gishaka kugenda ko shaka je wenyene ego kagenda ngushaka biriko biza Queen poem idasanzwe hari umunsi urite buraba muri studio tutamenya twebwe tuba twumvise indirimbo yasohotse Twesorite Twesorite ntabwo ari nyinshi twaje keshe ndi recording ariko ndibuka kuri waiting ndiko recording kajya kanwagira kajya kanarize hari umpeti turi kumwe ujya koze ujya mpeti no nigije production bamwita holiday ujya koze ubwoba ndibuka ko yarafise imfunguzo zo guca uzumvira izindi bikirahera harimo akantu kagira n'imfunguzo zivuga urumva yatangaye kumbe bamutipurarize bya vrai yari ana mama wese yagenda raba ashaka kuba muntu uze izindi sorite bo nuko ushaka kuririmba indirimbo ushaka kurimba akantu kumva nikaje kuko ashaka gasubiramo inshuro zirenze zibicaye zitatu biravana no kushaka mpaka je ngaje ndakarimba mpaka nto yito ushaka nyine kuririmba yego Queen poem idasanzwe D1 birikubiza Queen poem idasanzwe urafisa wavuye urafisa ugeze urafisa nagomba gushika imigambi yawe muri kazoza ka hafi abarundi bakutega ko ni yahe imigambi yanje indirimbo narakoze nka jewe D1 baramenye kandi nakoze ko byinshi nka jewe D1 urongeye kurakuntu gwiza amakorabo yo hanze y'igihugu no nga mu gihugu ndetse ibishoka byose ngiye bikora n'amasho abantu batarambona ndize yuko bajye kumbona kandi ngiye gukora ibishoka byose kugira ngo ndabaye ikintu cyacumutse kabisa niba performance nziza niba ari indirimbo nkora ibikorwa byiza ndaza yuko bazobyibona nabo nyene cyese ndakwivuga amajambo yego everybody anybody I go fight anybody I go fight anybody I go fight ntabwo nzemera ko bakujana anybody I go fight anybody I go fight ntabwo nzemera ko bakujana akavuka nzocakira akabyura umutwe nzokocora oh baby nzocakira please hold me baby akavuka nzocakira akabyura umutwe nzokocora oh baby nzocakira please hold me baby ni muri kino gihe tubona indirimbo muri ziriko zirasohoka mu ndwimwe mwasohoye indirimbo rimwe na dramat yego benshi baravuga ati n'abahungu baravyumvikana
bose ko baduhaye indirimbo zimeze neza. Jewe kwisohora naza ko arisoye kubera ntuziya sikuvuga ngo ndibaza kwanza Jewe indirimbo mu gihe mbona ko bikenewe je sinkunda ngo mbanda injyame kabafana ndakunda mbe update ko nabize kuva kare rero indirimbo nayisohoye ku gihe gikene ko nayisohora kandi nkunda ntange message iri deep mu ntango z'umwaka hanyuma mu kwezi kwa hagati mu mwaka hagati munatange vibes zitambitse biki nazo yuko sinabyo ngo yasohoye taza kubyitiranya ntabwo nabyo ngo yasohoye ngo kananje sohore no yego dramat ariko arakora cyane muri generation yego hari ico ubona mukoranye collab benshi ko ariko arabisaba bo nibaza ko muri byo mu Burundi karakora neza tuzokorana bikenewe tuzokorana kabisa kwanza birakenewe hari ico ubona yuko cozana muri industry muri rimbi wese mushaka gukorana tejo ushaka gukorana naho bari mu upcoming arafise papa wiwe arafise mba wiwe arafise ba petit frère ba petite sœur bose barashaka kugira gute abo bonye bashaka kumenya urumva ko club yose ushaka gukorana n'umuntu nibura ibiri ikintu kungura ndibaza ko rero umva club zirakenewe cyane tuzokora yego dramat indirimbo yiwe wayumvise gute iraryoshe nziza umwana nkamona kujya muri clip it's a good idea kubera ko mona ari komante nasomye ofise ngo afise look ngo ishinura mona afise look ishinura ibazo ujya mwari yaza muri clip yiwawe niba ibintu ari gukora dramat atakoze ahubwo ndamukeneye next time kerozo muchakiri ndamukeneye next time maybe nimba ari muri nzocakira cyangwa muri indirimbo oya gusa numva kumenga namukoresha mu ndirimbo dushira naho bori mona nike kintu wamubwira urafigere active mu ndirimbo mona cyane ndakwikundira kwera yari kibazo ndakwikundira sho yego ndakwikundira n'ukuri kandi ibyongwa nabi yego n'ukuri ne kumenga ni verse y'indirimbo ntago byongwa nabi dukunda nta kibazo mapenzi Tiwana sokanye na muntu muravyo vyariki nge turabakunda gato nangiranga it's fine cumuza kwambara hotalo ntabwo mva namira yambaye nubwo yakibanza mwe muhira watumye kukurikana indirimbo turi imbere Temporize Temporize ndazi chorus man ndazi chorus duke cause of your love sing it last number sing it gangster number sing it playboy number cause of your love sing it last number sing it gangster number sing it playboy number akavuga nzochakira akavyura umutwe nzokocora oh baby nzochakira please you me yana umwana ukere mukubite je ndabona mukubita remix na dramat mugaca mwitamporiza mugaca murachakira byose ugacugira aya bikaza cyane hewe cyubyumva nawe uryoshe ubishe kaze kwindi mvumu tukuba dusera wasozera drum nako D1 niki kintu cyagikero tuvanga tutavuze cyagikendo bimaze ko byinshi bikene twabivuze ariko icyingenzi novuga ni gushimira abarundi bakora tutahura batari umuziki w'abarundi ndetse banaho agaciro hanyuma ni gushimira abajournalist bose bakora neza mukwagerageza gupushinga umuziki wacu mbane kupushinga aho bishoboka hose hanyuma sonageza navuze muri kurikirana kuri Facebook ni D1257 kuri Instagram ni D1257 hanyuma kandi no kuri Twitter turiyo na TikTok turiyo ubandanye budushikira indirimbo ni ubwoba ni indirimbo ni amarira indirimbo ni body indirimbo ni nyinshi cyane gose ziriko muzivizite muryoherwe hanyuma nanje nabaye legend reka ndabashimire mwese mwavyo murimwo murabana natwe gutambarira mugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanye mutwereka gwa rukundo kuri bigurari juste gala cadre for Morris ke black man choni black bero kamera musaza tumushimira cyane D1 isa D1 Queen Poem umukaba wa mpezagirire abandi biza byose byo kumvuga mu mubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushlo hushla none